Pozdrav svima, Denis iz HGP-a. Evo danas ćemo malo unboxat ventilatore za kućište 80 mm. S nama je Kristijan. Danas ćemo vam pokazati kako možete ugraditi te ventilatore u svoje računalo. Ako slučajno ne znate, ako možemo početi sa otvaranjem. Evo, ventilatora. Znači, ovi ventilatori kupljeni su u Vakom prodavaonici. Ako slučajno imate blizu vas negdje ovakvi ventilatori koštaju 25 kuna. Evo, tu su šarafići, znači s kojima možete ušarafiti. Evo, znači tu se priključujete, to ćemo sve još objasniti. Evo, to je to. I evo nas, krećemo. Znači, prvo ćemo skinuti poklopac. Tako, malo šaraf na strane staviti i lagano povući unazad. Evo. I uzet ćemo šarafe koje smo dobili uz ventilator. Stavit ćemo ventilator ovdje. Evo, znači, prethodni ventilator smo stavili da ispuhuje zrak, a ovaj ventilator ćemo staviti da upuhuje zrak u računalo. I evo idemo na sljedeći korak gdje ćemo spojiti ventilator. Znači uzet ćemo ove od napajanja, ove široke sa 4 ove rupice, znači s njima su se napajali stari hard diskovi, no sad novi imaju nekakve drugačije te za uzdržati. I na njih ćemo spojiti ovaj široki ventilator, znači samo ovako, sa malo više sile, nemojte se bojati. Opa! Evo, to je to. A ovo tu vam je, ako želite preko matične ploče napajati ventilator, znači i onda ga možete kontrolirati, znači njegovu brzinu. I idemo na zadnji korak, u kojem ćemo samo staviti lagano poklopac, znači da donja strana lagano sjednu i povučemo. Evo. I sad ćemo staviti ovaj čepić, to je šarafić, koji ćemo samo lagano zašarafiti. I to je to. I ventilatori rade.